Aibono kutosalia enda ya itotika. Ai no mo waziri wa kaunti kile ni bwana. Ono no biseto. Bwana. Asi mama msi yako ne boroto. Mwamuzi lazima. Toto mangaraini wewe. Yote kwa kiroshi. Tango kwa Amos Umwiri Mukaya mcheno mwa MCA Onetiko Ward lero iga exercise giki basa ikiaga ndele Tigers office to ya Onetiko Ward office na injina ranga mbia mbachoini abantu bana ndora kwa kwa form so that baende banyola bachikokonyera abana babo bakwenda ku school ditangani ntero nga process into akagete na jipasa lichinko ngosida chile last year ka to igete ndo maitugo lino na control budget but the county government eyo ekora no mugabana na into county assembly to kolege inteke to kalike mu ito ka executive ya national government to kanyaranga abantu anchire to na jibasari igonte beli tangani ngira neli bali bonse ba walitenga mpia ba kwa to ka jibasari chanyale kanile kwena mulero lakini nente benga asokwena nuko na majikorora nga amakosa na bamake because muna wono akarwa gavana natumu waziri oyomo uchako richi form ichinaba chief officer na reinforcement kero na acha na waju na nyoranga kukwanira barabantu bakibako kole process ama uchako na form ndinde kero ba ko ran ruchinga yaba challenge kero ntutu kwani abantu tulinde to ba welcome na nyoranga mu waziri okweri kimiyenda tata yetinkwane awatawanga na nyoruko bocha na nuru chimete ward office ngongo kolegas so njengo je chinza chinde chonse mbwatenga na njo kolegas lakini kana was office nanyo na riba okwana nataka nkwane abantu bana so nanyo rotake kwete buramuru na toko kwana abantu ababali kwa nyolirwe na kina kile nkonyoro abantu nabo bagechiwa lakini twakanya abantu baito twabategeke ntukia muhimu bone ngani basari banyore to siasa ndio ikoleta siasa se basari basari ni mwananchi Onetiko mwananchi Kisii County mwananchi Kenya na ndene right ya Kiromonto anyore basari go mu MC tarigwe koso aime anyway na mu gavana ndebes so na manakanya abantu baito baba batwerero ba ile form so we expecting bajibaira ni form torigereri na ndabaye ukibasa chichiko bakonya basomeli abana you want to do what mangana mabe toko getenga abantu baito anyo basari ondete yo miss kusba very rally baka Kiromonto nyori na nchino na be office baka bakulira go we wish our people well. Samaria Tanguruku Eric Mienda ndo mwaziri ya se county government ya Kisii na achari tukulia lera se ward ya Nyatieko on behalf of Mugavana Simbarati oligeri exercise ye basa ina kegenda abuna moroche abantu balengegana bange sana kize kyamambi lakini yasaye bwanchire abantu aba bonse banyolide chiform akina otora toganyite torole gusonde na ronyo burenge mugondo inde banyole kibasari gaso bwenge exercise kyabereki wikabono igatwana nde abantu angirfe ya mona 200 banyole chiform bachiri na chirocho twabeke criteria bye twabanga disapplication abantu bali miaka 50 mu gochigoro twababekere group yabe ngao digerelio wakikisha ni exercise bia mona Samaria Tanguruku Eric Mienda ndo mwaziri ya se county government ya Kisii na achari tukulia lera se ward ya Nyatieko on behalf of Mugavana Simbarati oligeri exercise ye basa ina kegenda abuna moroche abantu balengegana bange sana kize kyamambi lakini yasaye bwanchire abantu aba bonse banyolide chiform akina otora toganyite torole gusonde na ronyo burenge mugondo inde banyole kibasari gaso bwenge exercise kyabereki wikabono igatwana nde abantu angirfe ya mona 200 banyole chiform bachiri na chirocho twabeke criteria bye twabanga disapplication abantu bali miaka 50 mu gochigoro twababekere group yabe ngao digerelio wakikisha ni exercise bia mona